ki kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Readington Marwen ubalong try jong gilay tili ki kot kubor ula khlat no akishpotrik ujelle arajar arpuai hadin gajing stom ka balaban la katu kan ipor ule urangba ula khlat akapor min step a Dr. H. Gordon Roberts Hospital Shillong uba Marwen udi try jong kot kubor khasi maupor ka kot kubor ka tin phareng Highland Post ba ka kot kubor ka tin garu ka balai kerteng kosi songbat laban kedau bau Marwen ula don benta la kumba sau pau snam ka jing penbi i kot kubor da ka basdang ningkong kot kubor maupor uba Marwen udei usyong basa hamoyong rem bat ula ino syadien yala ikurim bat gikon gikti ya ka met ka basa jong ba Marwen la tep no ka singi palehi hamoyong nagaliang ka shlem trika mu nang sai hima ka pha e kubor sngaulem syakayeng ka sem jong uba Marwen buat kumjuru igi parlok ki batrei hakite gilai teli kot kubor keseniang ka bawa Marwen ula peno syaki kot kubor kalong ka balayar bat ka bala penmi igi bubun teli kiso late suk ba reading bat ngiduai ba kamin sim jong pi ganja thait ha ka jing suk